ba be ba ipolokela masheleng bjale ka mohlwa gore ba kgone go kotula mo sehleng se. Ditoro tša bona ka masheleng a di fetogile lefela ge ba utswetša diranta tša go feta 100,000 le dillathekeng tša bona. Masheleng a ke a diaparo tša Keresemose, dijo le tše dingwe. Mafela ao a dirile go bošula bjo a sa tsene bjang botala. Ke dutse kua ebile ke bala tšhalete mo pele ga ka. Ke nna ke no bona lebati le le tswalelega ebile ka mo pelo ke re wa e ba tswalela mo go fiša so. E ke re ke no bona banana ba mo pele ga rena ba re šupile ka dithuto. Ba bangwe ba maloko a stokvel se ba re ba be ba ena le ditoro tše dikgolo ka masheleng a ba re ba gonenelwa gore yo mongwe wa maloko a bona o amega mo tiragalong yeo. Ba tšere difounu tša batho ya monno we le dikhi tša koloi ba di šile ka re ga koloi. Nna ena re kgopela gore ba šale motho o morago. Ba go šala le nna ke lwela ditšhuwana ya le re kgopela gore a re bošeke tšhelete re kere melato ya batho bana ba na le kobo tša Keresemose bana ba na go sa go ja. Maphodisa a re ba gare ka dinyakišišo molatong moo. Dinyakišišo tša rena go fihla ga jwale a se re tshware motho e fela re lebeletše gore di sepela botse go fihla ga jwale re nagana gore ge ntše nako e ya re tla kgona go rarolola molatoki e fela molaetša o mogologolo go tšwa ka mo sepodising go tšwa go mo provincial commissioner kwa gore batho ba di-stockfele le ba di-business re kgopela gore le seka la tshwara cash e ntšhi in opposition. Maloko a stokfela ba ipiletša go mosamarea wa kgaogelo le boragwebo potlana go ba thuša ka tšeo ba ka kgona go ba thuša ka tšona le go ba neela ka diphuthelana tša dijo ka ge ba lobile masheleng ka moka ao ba a bolokilego ngwaga ka moka. Ba ipiletša gape le go maphodisa gore ba putlakiše dinyakišišo mo molatong woo. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC, Tshware ga Mmamabolo.